Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lapho kufinyelela khona-ke wona lo mbukiso waso-ke isimanje sinethela-ke iy'ndaba ey'vutha amalangabi ngenxa-ke iy'ndaba-ke laphana-ke ezingishiyayo-ke laphana ey'nkundleni zawo-ke ukuxhumana engingenithela zona-ke namhlanje. U-driver-ke walo-ke i-truck usitshengise eminye-ke imikhuba ngesikhathi-ke i-truck lihamba laphana-ke emgwaqeni-ke, kodwa-ke yena engekho-ke esihlalweni sakhe-ke u-driver. Kuke umuntu-ke laphana-ke esitshengisa ukuthi ngempela-ke kukhona-ke amadoda-ke amdrayivelayo, kepha-ke yena-ke akasakwazi-ke ukuyidrayivela. Awuyibuki-ke nansi-ke le video ekushiyayo laphana ey'nkundleni zokuxhumana-ke. Bezingikuwe namhlanje ebesilithatha zona singesimanzonzo, iy'ndaba kayipheli kodwa-ke kuphela-ke isikhathi. Siyobuya-ke ngokuzayo-ke, siyabonga.